narayibonye muri byose, muri duto ntabasha kuvuga no muri binini, ariko narabonye Imana yangiriye neza, narabonye ubwizerwa mu ijambo ryayo, yabanye nanjye, irinda ijambo ryayo, nkaza mbona igenda irisohoza kandi ikarikoresha ibimenyetso n'ibitangaza uko bukeye. Imana ishimwe cyane. Rero mu by'ukuri ndanezerewe Imana, ndanezerewe ijambo ryayo, Imana igira neza. Bene data, ndabatera intege, ntajya nasanze ikintu kidutera ubwoba nk'abakristo ni ukutamenya iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu no kutaryizera, kuko nta situwasiyo n'imwe wacamo ijambo ry'Imana ridafise icyo ribivugaho, ntayihari, ntayo. Ibintu byose, ibihe byose ducamo, ijambo ry'Imana rifise icyo ribivugaho, kandi ijambo ry'Imana rirakomeye kuko rirarema. Uko ijambo ry'Imana ryarema n'ubu niko rikirema, ntabwo ryigeze rihinduka. Ndabatera intege rero, mukunde ijambo ry'Imana, mwizere ijambo ry'Imana, ntimumenyere iby'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntiriremerwa. Uwo munsi nyine iry'Imana yarigitse riba rifite ubushobozi ushobora kugukura muri icyo kintu urimo. Imana ishimwe cyane. Rero numva nabatera intege kugira ngo ntitubeho turi abakristo mugabo umenga baragowe, kandi mu by'ukuri Kristo aradukuyeho imigongo. Twizere ijambo ry'Imana, turifate nk'ubuzima kuko ririmo ubuzima. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ririmo ubuzima. Je narabibonye, ndabishingira intahe, kuko hariho ayandi masezerano menshi nagiye ndonka, mugabo kandi biciye muri bya bintu bya mbere Imana yabwiye, kandi yose nkabona Imana igenda yashitse kubera Imana irarinda ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Rero ni ukuri ndabateye intege, banza umenye ngo ibyo ndimo ni umugambi w'Imana, aho ndi mu mugambi w'Imana, kuko igikomeye kibi cyane umukristo ni ugutakaza intumbero y'Imana ku buzima bwiwe. Iyo uyitakaje ucubaho nabi bica bikugora, kubera nanjye narahura n'ibigora n'ibyo, ariko nari mfise urufunguruzo. Naca mbwira Imana nti warambwiye ngo sintinye, uri kumwe nanjye, none mbona n'ibi umenga biriko birantera ubwoba, kandi Imana igaca iseruka kubera irarinda ijambo ryayo, igaca iseruka ikabikora. Rero wirongorwa ibigumbagumba, wipfikize, wipfiyugiye, banza ubaze Imana nimba ari iby'igomba. Imana idufashe cyane. Banza umaze Imana nimba aho ushaka kujya ariho ugomba. Mu by'ukuri jewe kubigaragara umutima wanjye sibyo washaka, nari nkunzi no cyane, ariko kubera ijambo ry'Imana kandi nategerezwa kumvira, naragiye kandi narabonye Imana yabanye nanje. Mwene data rero waba uri ngaha, kumbura imbere yawe hari inzira zibiri, ariko Imana hari icyo ibivugaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzakwigisha kandi nkwereke inzira ukwiriye gucamo, ko kandi nzakugira inama. Imana ishimwe cyane. Mwene data rero gisha Imana inama. Imana ni umujyanama mwiza, kuko yo ibizi bizaba. Ni Imana ikuranye imyanya n'ibihe. Ibizi bizaba, we nta n'ibyo ubuzi. Urashaka kumva ushaka, kubera umutima wawe ushaka kujya ahanaka, utireka ngende ko narose itike. Oya, mu bwami kwa data si uko bikorwa. Gisha Imana inama, kandi ni umujyanama mwiza, abazi bizaba. Urumva iyo nabi ibyo ngize nkagenda nta jambo, nkaca mpura n'ibihe bikomeye nk'ibyo twaciyemo, nari kugorwa, sinari kuronka uko ndabigenza, ariko kuko nyine Imana yari yavuganye nanje, yarakoresheje ijambo ryayo, ndamererwa neza, ndagubwa neza no mu bihe bikomeye. Rero nabonye Imana ni Imana ishobora gutuma wewe uhaga. Ijambo ryayo niko ribivuga, worara uhaze no mu gihe cy'ikigoyi, kuko ariko ufite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Igihe kimwe Yosuwa bamaze kwambuka Yorodani, Imana yamubwiye ngo batore amabuye y'icibutso muri Yorodani.
mwene data, nawe hari aho wavuye, warambutse, wavuye mu isi waraje mu bwami kwa data. Bibiliya ijambo ry'Imana ririmo amajambo menshi kandi yagufasha mu buzima bwawe bwose, mu buzima bw'impemu ndetse n'ubw'umubiri. Rero nawe nagira ngo ndakubwira iki gitondo, tora amabuye y'icibutso mu ijambo ry'Imana. Arimo menshi, haleluya, arimo menshi kandi ashika kuri situwasiyo yose waca, nazazindi utaramenya mugabo byashoboka ko waca. Imana yo kubera yabiteganije kandi irabitegekana no mu ijambo ryayo. Tora amabuye y'icibutso. Amen. Wewe ufise amabuye y'icibutso angahe mu buzima bwawe nk'ijambo ry'Imana? Wewe watewe wama wifashisha iki? Imana ishimwe cyane. Erega ijambo ry'Imana niyo nkota yamwemereye. Wifashisha iki? Mbe namba Yesu umwami wacu ari Imana ishobora byose, namba yararwanye na Satani akoresheje ijambo. Satani avuga ngo handitswe, nawe akavuga ngo handitswe. Namba umwami wacu twizeye yarakoresheje ijambo. Wewe urinde wumva warwanisha ibyawe, woca utsindwa, kuko nta hantu na hamwe wagera ngo umwansi ntagutere. Ariko ndakubwira ikintu kimwe, hariho ahantu wogera umwansi ntagutsinde, kuko kugutera hazogutera, ntaho wagera atagutera kereka dushitse mu ijuru. Ariko hariho aho wagera ufashijwe n'ijambo ry'Imana, waryizera, hariho aho wagera umwansi ntashobora kugutsinda. Imana ishimwe cyane. Rero ndanezerewe Imana, numva navuga byinshi ariko kimwe gusa ni ukuri ndabatera intege. Dukunda Imana, dukunda ijambo ry'Imana, turondeze kumenya icyo Imana ivuga ku buzima bwacu, kuko icyo nicyo cyiza gikwiriye. Atari ibyo tuzoca tuba abakirwa bagowe, kandi mu by'ukuri twakijijwe kugira ngo ingogo z'umwansi zituveho. Rero nta kindi gushoboza, fata intwaro, fata amabuye y'icibutso mu ijambo ry'Imana, uzocunesha. Imana ishimwe cyane, kuko kugira ngo haleluya, kugira ngo tuneshe nk'abakristo si uko imisozi iba yavuyeho, ahubwo ni uko Imana iduha kunesha. Imana idufashe cyane. Rero numva iki gitondo nezerewe bagarara imbere yanyu no kubatera intege ishingiye ku ijambo ry'Imana n'Imana n'ubwizerwa bwayo yakoze mu buzima bwanjye. Rero numva nababwira ngo Imana irashoboye kandi ijambo ry'Imana n'uyu munsi rirarema. Ndabasabe muze gusoma ijambo mu Itanguriro igice cya mbere, umuntu wese ashoboye kuhasoma. Muze guca ugenda uca akarongo ku ijambo rivuga ngo nuko ngo Imana iravuga ngo habeho, ngo hama ngo bica biba uko nyene. Hama nushika muri situwasiyo zose bitubwira icyo kibazo ngo erega Imana yavuze ngo habeho. Kandi Imana twebwe yaturemye iduha ubundi bushobozi. Ndanezerewe ijambo ry'Imana iyo rimbwira ngo Imana yaciye irema byose ngo ibizanire umuntu ngo kugira ngo abyite amazina, ngo kandi uko yaciye abyita ngo byabaye uko na bugingo n'ubu. Imana ishimwe cyane. Rero hari umuntu yita izina ikintu afiteho ubushobozi. Nta kintu rero Imana yaremye udafiteho ubushobozi uhawe n'ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu wahindura ibintu ufashijwe n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirarema kandi ryama ribyarinde, ryamana ubushobozi bwaryo. Imana rero irashobora gukora ibikomeye mu buzima bwawe, ariko banza umenye ngo mbega ndi mu mugambi w'Imana. Ego warakijijwe n'ibyo, warizeye umwami Yesu, ariko wipfa ibyo ugize, gisha Imana inama. Ijambo ry'Imana rirabivuga muri Zaburi ya 32:8.
izatugira inama, izatwigisha, itwereka aho dukwiye guca. Imana ishimwe cyane, kuko Imana niyo ibizi ahatarabahwa, kandi niyo ahari irakurerura. Je Imana yaranderuye muri covid, haleluya. Mugabo mukunderura yarindaga nyine ijambo ryayo, kuko hari ibyo yari yavuganye nanjye. Rero numva ndanezerewe kubera kubw'umwanya nogeza, ariko ndashimiye intahe ijambo ry'Imana n'ubwizerwa bwaryo mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane.